watching me wakwaba Adom Badwam TV Badwam health tips so me dey fear amankwa tamaklo oko em point homeopathic clinic ko no ma o se afia se me mra check me prostate tissue no be ma oba nso me so bra no be check o the infection bra no be no medro ni bi na infection ni nyina nkomfa ma wo mpe we na ho pede o se bra no check ma o free e bi wo ho a em point na wochi mu so nyame adom ya ba na tena ya Dr. Duboatin ene e bedi nkomo afa menstrual disorders ho wono so asemu nti kan ye ho na wochi mu ne ani sa nkomo no na se wo sa problem ni bia ni se by the time e bedu fia da nyame ya adom a na wahunu anamontu e wo se utu dog ye mu akwaba ye da se o na adwuma mboko kakra ekoye pa na wochi mu se ye kasafa ye bedi nkomo mfa menses ho yade a nyame na ahyehyɛ enye case bi sa wohwɛ mu a ye wo hospital bo say nkola no the first time a 10 ene de omunya na ntem by be bi munya na 10 years to be 12 years omunya ye no a na sun bo say omu parent ya fro ne ba ne obesu sa but parents so no oba so timinya na wo say ye enigye edema because e kire say oba no amuvi omuvu e sign e kire say oba no da achi bi obetama grandchildren enti oba e sha wo nya ne menses pa e enigye na mu ahweyie e ne bam na enimu nso so no eni kwa say koba that stage no na akwa keto a owo bi about 12 years 15 years 20 years na wakonya menses na akwa ye wo how bi oye ne bi ama no ama examination kura du okra na obu okra wontimi konkotro because of complications and how related to menses. First of all, make my children say menses no eba as a result to say oba bia se na yakopon si abo no abo such a way say bosumi bia no o renew edinti unya menses wie no after o menses no unya bibia fe say endometrium lining I said ye oba wo bewo we expectant mother na wakoto court na court no de nwura ene ya asesem kama wo expect say wo ye no ho na ade akra na beto sane yakopon ni nimdie mu so no waye no say awode no bosumi bia no nsemu aye kan say endometrium lining ebem na san nsemu no na expect say oba no wonyemu a after 14 days of pregnancy no akra no efense fetus no it descended into bibia efense awode ni na bucket I get stuck into that wodi no na obi o wane de no eni nti no se wa anyemo a na o se eba out as bibi e beka no say menstruation okay eni nti de a change na no say tama wonya o menses no eba ye no e kire wo say na o se wo onyem wa anyem eni nti no you are renew sa de ne nsamu no ayedada enti e ma pe de ma my special ne say every year bi Yakopon renew no nanam se saa de no wo so nti no obi wo na ne de na akwakofa o hawo mom se Yakopon mo ye special na Yakopon person o renew mo no every year because remember we don't get renewed in a month okay month bi ayen renew ya de na se ye ba ye no a se ye na mu zem but every month bia you are renewed etu your ba e wo se ema wani je unya menses no a wo se ko wani je I just a menses no a hun sunsan so ba ho ene ne beka so wanya bi e kan say menstrual disorder na disorders no so no me categorizing under 4 headings ye obi e beka say premenstrual disorder ye obi e beka say amenorrhea ye obi e beka say menorrhagia ene obi e beka say dysmenorrhea. This is what we are going to talk about this now what you know amenorrhea, premenstrual disorder, dysmenorrhea and bibi ebe kan say menorrhagia. Ye ka say dysmenorrhea as ye say ye ka say dysmenorrhea
during ɔbaa no menses no na em se mmere ni nti no wɔkyena no yɛbɛko saa ayi for ayi nyinaa types mu nyinaa ni a explain ama obiara hu no ne dia ɔwɔ mu sɛ wɔ ɛnyɛ problem biara sɛ yɛ stroke sɛ yɛ ahohyehyeɛ sɛ wo na twetwe wɔ sɛ yɛ pressure diabetes deɛ haw biara no anaasɛ awoɔ mu haw biara no a end point homeopathic clinic bɔmmɔden na frɛ me number yi 0244 86 70 68 yadeɛ biara 0244 86 70 68 Eda Dr. Edward saying, I say, and what can on Tina watching moon come on ye dear and on menstrual disorders. And you know, said what can types or no, it would be a Becca Wassam and son and watching a corner friend on 0244 867068. Watching a what do you ever say?